bo v soboto 8. marca, posebej matere, materinski dan, to bo 25. marca, posvečeno vsem za praznik žena, dekletom in ženam. V zgodovini govoril, samo želim vam, da bi se danes lepo dobro počutile, da bi se lepo pogovarjale, pošalile, se spomnile, kako je bilo prej v starih časih in o tem, kako je zdaj in tako naprej. A bi jedel? Ja, bi bilo. Kaj sem delal cel dan? Cel dan. Hvala. Zdajle, ja, zdajle, Nino, pridem. Ti ko bodi skupina, veš? Ojoj, prosti, ampak danes sem pa neštet klical, moram delati cel dan. Pa zakaj? Rabiš denar? Ja, res je za frizuro rabi. No, vidiš, jaz osem moram pa cel dele delati, zato da te denar zdajam. Tudi ne. Ti si pa simpatičen. V redu, ob 7 se dobiva? V redu. Moja žena je tako pridna, kuha, dobro mi da za jest, pere zame. Poštena je moja žena. Oprosti. V redu, ampak vsak dan boš ti eno leto pomival. V redu? Je dobra je hrana, nikaj. To je bil kopajnik. Pomen.
Nie płaczą, grób, Darkan, nie płaczą, robi.